leli thuba sizolinikeza ke uJamengweni uzoba umkhokheli ube yilabo ongebona abakhokheli bawuzohlabelela ivesi lodwa lanele ubeke amabili amathathu nitsine ndedelane inkosi yenibusisa. Ekhethi inkosi yasePhakameni Sumani nokubingelela isihlalo sobukhosi esiphambi koSoweto esihlabele Nkosi yethu semakade ngiyabingelela lo khulumayo umambanje oganele kwaZikode ke nami ngithi angeke ngibeke ngoNkulunkulu ngoba ngambona uNkulunkulu mina angishonelwa zingane engabathola abantwana kodwa waphika uNkulunkulu mina wathi lapho engizosinda khona isekuphakameni ngahamba ngayakhona ngafike ngabathola abantwana mina baba abantwana baqhamuka ngephepha ngathi mangibuye emzini oyingcwele wasebuhleni kwathi ku-Agasti kwaqhamuka iphepha elabona abantu emini kwakuLesithathu seyafika-ke uNkulunkulu komunye umama ongelona iNazaretha futhi ngoba uNazaretha bangekho ezweni lakithi usefika kumina ekuseni useyangitshela ukuthi hayi kade kukhona umuntu obegibela ihashe elimhlophe othe ushembe uyaba ukulethela abantwana uzobathola abantwana abangasezubasebenza phila ke abantwana basezulwini ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngabathola abantwana mina nginabantwana abawu-10 kodwa-ke uNkulunkulu labantwana bayaphila bonke labantwana ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ezweni lakithi laseBhulwa wazibonakalisa ngelinye ilanga kokhona indoda eyayishonile imuke namanzi eyingathola kwalandwa bonke abantu nezinyanga nezikomo zilethwa konke kulethwa kodwa indoda ingaphumi kwathi sivuka 14 sasesikhuluma sinamakhosikazi ukuthi cha ake sihambe nathi soveza ukukhulu kwaShembe kuleli lizwe lakithi ngoba akaziwa uShembe sahamba abantwana basezulwini sathi masifike emfuleni umfulu ugcwele sase siyathandaza sibiza lenkosi enkulu yaseKhameni esiyikhonzayo abantu begcwele umfula beyingelezile bethi lezi ingane ziyagula ziyahlanya ngalolu kholo lazo ngoba lokho kodwa sathi lasisuka khona eqedeni ukuthandaza sasiyibizile le ndaba enkulu sasina sashaya umgidi sahlabelela sashaya umgidi kwase kuyaziqhamba isigodo sasesiyazwinga laphakathi komfula lapho kuthiwa le ndoda yazi kakhona nehashi kodwa sathi masesesiqedile ukugida sabona liphuma ihashi bantwana basezulwini sabona nayo iphuma indoda sakhuza ingwele sanyalasa ngoShembe sayijabula sathi lizele umbone uShembe ezweni lakithi eBhulwa yabona Nkosi busiseni ekuzwini ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni bakithi ngizosho ivesi lokugcina esihlabeleni sa-126 ivesi lokugcina bathi yebo siyahalalisa
ubuhlungu ngesinye isikhathi uzwe sewukhala ukhaliswa izinto ezenziwa ubabamkhulu ey'ndaweni ngey'ndawo. Mina ngangumntwana siphathe ithiphathe elikhulu esasinikwe unqumalo ubaba kaBhuti Nkanyezi sithwale silise kobaba babephuza bonke nobaba uNtsoyi noMthathu. Ngiyangijabula manje ngiyacela uNkulunkulu wasephalamende ukuthi thele umoya wamandla ngaphakathi kwethu. Okokuqala bese ngithi halala Shembe, halala Shembe, halala Shembe. Ngoba sazibona amahashe ezekhaya ey'ngidi ezobika le nkosi ephambi kwethu ephuma emaromeni kuFatashazi. Kwakhona nayizingane amahashe bayasho agatha bazi le nkosi benayo esikoleni bathi ngikhonza uNkulunkulu. Kuye kungijabule khona abangani bayo abake bayihashe ngey'bongo zayo engeke ngizisho ngoba ngizobe ngiyaluzisa ukhuluma ngobabamkhulu ukuthi ubabamkhulu kwathi masekuhlelwe sizibeni kaMalikhakhi ey'ntabeni zakwaveni Memeze ingane ey'ngenile yentombazane. Hayi bakithi silandela iqhawe. Owamkhipha Ntabazwe siyambonga washiya abantwana bakhe kaNontandabathakathi. Ongithanda ubaba wangikhombisa wathi oma beKholombia eyayizilwa ngalo abakaShembe noma welanga noma wenyanga yezulu abacishe ukufika eGospel. Uthi-ke ubabamkhulu wabanikeza indawo eNhlanzini wathi bayohlala khona. Uthe umama Gumede sebona ukuthi fanele babaphume eGospel phakathi wayesecela kuba bembikela ubabilanga ukuthi sicela ukuthola imizi ngaphandle. Wayeseshweleza ubaba ilanga uma onile uboshweleza uShembe wathi akulandwe inkomo esibayeni ukuthi bayesaba ukuyokwakha ngakabheka bezayo. Sikhuluma ngokuzehlisa uthi abazehlisa bawuphakanyiswa kodwa bayiphakamisa bawuthotshisa. Bakithi ubaba yaphuma lengane lapho lekhona bake bathi masambe sithandaze siyothandaza ngakhona emzini kaNgwane esakwazi ukuthiwa uManyosi esaqala ukufaka uShembe eMzumbe njengoba nizwe indaba yoTikoloshe. Sadlula safike ngoba sasiphume esikoleni kodwa siyoshumayela. Sathi masifika la kaMalikhakhi bathi masiguqe sithandaze. Kangibona sebeyambona ubabamkhulu umile wezihiswe emthini oyinhlaba la kuthiwa wayemakhona waguqa wathandaza eseyocela ukuthi ingane iphume. Silandele uphunge elihle siwabongele namaqhawe onene obona badala lendlela. Ngizwile ngo-14 bengila ukuthi babehamba bethwele umphongo lwesivumelwane behamba bemukelisa kule ndawo behlabenyunga ethi ubaba ilanga angazi noma inyanga yezuluni ivimba ubuhlungu obuzovelela amadoda la azovelelwa yinkinga. Ngajabula ngathi silandele uphunge elihle. Bakwethu sisemshiyashiyeni siyayifuna indlela ekhaya idlule ezingozini balimazile abaningi. Manje kukhona ilanga lelihluphe elithi ukuthi ubabamkhulu wathi ningangikhulumisi ngiyonicelela impesheni. Ngifuna ukuthi incwadi ezisayiniwe uNkulunkulu zombuso ukuthi kuyophatha abantu abamnyama bazibeke kahle zingaduki ukuthi mngane sebevulule bonke abantu emhlabeni. Usho ubabamkhulu umqali wendlela. Hawu sovunani sonke. Uyangijabula lokho ngoba incwadi ihleli
ePietermaritzburg zibekiwe kodwa ilanga lizamile kodwa abantu abafuna ukuvunula bakunyaka wasegospel lo wokuthi ubaba lo sesihlalweni siyomnika imvunulo abone ukuthi wenze njani uNkulunkulu wabantu ngomthetho lomasho wasegospel ngoba kudinga ukuthi makuze umashi kube khona isakhe esizokwenzeka esisha esisho ukuthi siyayithanda inkosi ephambi kwethu njengoba uthi ubaba umkani wendlela bhala nitabiza intombazane yakakhawula ekhona lana ibhale ukuthi abantu baze bangamthandi kakhulu ongekho baze bathande kakhulu okhona wahlangana naye ngasetsheni ngabamashosoke bathenjini ngasegospel beyovimbela lo ntombazane ngoba yaseyithanda ukuthi igane umuntu ongakhona kodwa lo muntu ongakhona ugcine ekholiwe kwaze kwathi inyanga yezulu yanika umfundisi ukhili umntwana obekhambisa imoto phambi kwenyanga yezulu ngithanda umushiya address yakhe nibone lo mntwana weseshonelwa abantwana abaningi unina kodwa wathi ubaba inyanga yezulu ngeke adlule sengathi akasiphe ubumbana uNkulunkulu senze inkenzo ubaba mkhulu wakhe isikole wathi izwe liyomukelwa abantu bethu ngoba befundile inyanga yezulu yayithanda ukuthi siye kukwelusa inkomo zayo sifunde kodwa kwasho ukuthi wathi ubaba mkhulu ziyoluswa amantombazana bakwethu ubaba mkhulu meyosicelela impesheni siyadla kodwa siyajaha sithanda imali ukuthi ikhule kakhulu makukhulu imali kunyuka izinto ezithengwayo izwe ake buyele lapha khona lapha dwetshwe khona egospel ngoba sizohamba emhlabeni kodwa kolinywa amabele kulinyelwe izicubi zikashembe wathi uyathanda zidliphi iphakishi lombili omusha usho ubaba mkhulu esehlenyuke sevalelise gospel ize yathi inyanga yezulu nawesho khona bakabini ubhatata yathi icela bonke abantu bake balime kanye ubhatata uzokwenza imali enkulu kusho inyanga yezulu ngiyamangala ngoba ngisekhona emhlabeni kodwa sengiyabona iplate yabhatata lu-10 ovuthiwe encane ngingalubezisa ngikhale ngesinye isikhathi kufika ukukhala ngikhalisa indaba zababa mkhulu ubuningi bazo ukuthi inhlonipho sinayo ngani mawazi ukuthi khona okungithintile emoyeni kwangona awuziqoliseli ngani kushembe ngoba yena wahamba ubaba mkhulu emtshelile ukuthi ngothatha inkonyane eluve futhi uqolise mabengena endlini yami ngongemthetho wabuya kwazobuza ubaba wamtshela ekwazi lokho hayi ukuthi wemtshela ngoba engakwazi silandela indaba enkulu lo baba mina ungazile lohlele esithabeni ngiyotshontsha umthombe ngiphi imbuzi ngoba kwathiwa abantwana ubaba bebatholile ababonge ngembuzi enamaqhana amabili ahambe ekhaya wayithatha umuntu wathi ekhaya uthi ubaba imbuzi angiyithatha kanti uzoyidayisa oponda bathathu ihamba namaqhana esekhulile manje nakho wahlupheka-ke lo muntu ngokugcina kase ngiyayikhokha abazali mabengasekho uma sengiyisa ngihamba nomkhokheli wase esiphiweni kanti sezoshintsha ibhantshi inyanga yezulu ngalelo langa ngayibona ukuthi iwuNkulunkulu lenkosi ephambi kwethu ngoba yakwazi ukungifuna ingithole intshela ukuthi uphulelani ngezandla umthombe bakithi ave sebengikwepha ngiyabonga inkosi ibusise kufanele sisho manje
Inkosi yasephakameni. Ngibonga uNkulunkulu omuhle ongithandile kuba nami ngibe khona entabeni lasentabankulu. Ngicela uNkulunkulu kaShembe omuhle wasephakameni angiphe isibindi sokuba ngimele umuzi wakithi eJudiya. Ngicela uNkulunkulu kaShembe angiphe izwi elilodwa engalizwayo ngomqalo wendlela. Ngangizwa kukhuluma ugogo ozaluma ethi wathi ngo1910 wayebelethe ingane yakhe euma wami. Wake kuthuma sekushwile esephuma ethi uyochama ukuthi sezobuya lale. Kubonakala inkanyezi esibhakabhakeni eyayesabeka eyayibengezela esabeka lenkanyezi kuthiwa wakhulunywa ngayo wonke umhlaba. Lenkanyezi kwaze balotshwa ngayo emaphepheni kwathiwa ikhomba ukuthi uzofika umprofeti omkhulu ezweni. Nangempela wafika umqalo wendlela yamaNazaretha. Leyo nkanyezi njengoba nje sesidlula kanjeyana emzini wasephakameni ngelande kakhulu kodwa ikhona lapha ngaphesheya entabeni abake banake bayayibona ngoba yafika emzini wasephakameni yaze yenzelwa amatshe ngaphesheya laphaya. Inkanyezi eyayibika lobu Nazaretha amaNazaretha njengoba kuthiwa Thabani. Ngithanda kakhulu ivesi lokugcina lithi thuthuka thuthuka mNazaretha. Sasigunda amakhanda othisha isikole basifake kule ndlela basikhiphe ngapha sifake isikhongo basikhiphe esinquthu bethi asigundi ngani emzini waseJudiya isikole singaphesheya kuthiwa kusemseni. Sasizwa uBabilanga wathi asifake inkama ngaphansi bese sigunda ngaphezulu ngoba uyayithanda ziyafuneka abantu abafundileyo. Ngibonga uNkulunkulu namhlanje sekukhona izifundiswa ephakameni nami ngalalisa njengomama kade eguqela ngithi halala Nkosi yasephakameni. Ngibonga uNkulunkulu owangithandayo baba wethu uthi ngolenkosazana ngifike emzini wasebuhleni ngikhali nyembezi iphuma lapha amehlo engekho khona. Ingane yami lele lapha sebethe odokotela ayisekho indaba. Namhlanje iyona le ngane ngoba uShembe wayisindisa. Iyona engithwalile njengoba ngiyilama Nazaretha. Ngicela uNkulunkulu kaShembe angazi ukuthi ngathini asibeke isandla sasezulwini phezu kwababa wethu amsingathe abone ulwelo lumhlophe akudle ngesikhumba ngale ngane yami nje. uNkulunkulu kaShembe abadokotela sebethi ayisusi imishini ngathi mina ngoba uShembe ukhona uzowenza umsebenzi ayisuswanga imishini. Waphila umntwana wami. Inkosi ibusise sisileyo. Amen. Sindisiwe thina thina Nazaretha
angisize ngikwazi ukukhuluma ngamkalondela simasi kodwa sasimbone kulale ngikhumbula ngelanga lami ngigula kakhulu ngakhandela umyeni wami kulezo nsuku ngigula kakhulu sengibona ukuthi angizoshiya ley'ngane zami zalezo ubaba wakuhambile kepha wafika lo baba mkhulu wafika wathi mntanami wathi uyakwesaba yini ukufa ngathi baba ngiyakwesaba ukufa wathi wesabani ukufa ngathi baba angazi lapha ngizofa ngiye khona wathi mntanami ungakwesaba ukufa uma sekufikile isikhathi esiningi-ke mina nginabantwana mina abawu-7 njalo nje ma ngizoba naye umntwana esiswini bengithanda into emuncu ngaso sonke isikhathi ngivele ngiculisa impuphu sasigayidoko-ke thina gqaza inkabi ilalisibile bese siyayigaya sesiyayidla imuncu wathi sefika-ke misithi mntanami ungayidli into emuncu uyogula njalo uphathwe ikhanda njalo engapheli kwacaca ukuthi mina ngiyaqhubeka ngiyathola abantwana ngiyalidla leli doko ngiyalithanda ngilidla nangesabatha ngiliphekele isabatha ngithanda ubumuncu balo ngaqala ikhanda-ke kungiphatha manje njalo nje lingiphathe leli khanda ngaze ngayiyeka lencane kuthe-ke ngisebenza ejalidini empangeni umlungu wami engafuni ukuthi ngihambe ngesontweni ngesabatha athi uyabona nguqashile la ngiqashe ukuthi uzobheka umuzi wami hayi ukuthi kuzophuma mina ngemsebenzini awuphuma ukuthi esontweni alikho isonto elingosakadini athi mina cha likho kulamesisi isonto athi cha ngeke ngalelo langa mzukwane izonqamuka ibopho kwaqhamuka ubamkhulu ehamba phezulu emkhathini wayehamba kanti uhamba ngayibhayisikile ehlabelela ezinqamukile izibophe kanti kubopha umoya wami ethi zimemezeli zonke iy'boshwa kanti y'boshwe njengami ngaphuma ngadosa ingubo yami ayisemva kwesicabha ngayihosha ngagijima amanazela ethi angawabona phansi ephume ephethe uzobona iy'ntuthwane ey'phuma phansi ngokhiza indlu yawo ngaphuma nami ngagijima ngoba wayeya empumalanga ngamfika esigodini sebehleza amanazela esewuqhoko wathandaza wathi asithandaze sathandaza wayesesithi amen wayesethi abathanda ukusina mabasile ngathi ngeke namhlanje ilanga lomlungu uzongixosha phela ngathi kuba ngagijima ngayotshela umlungu ukuthi ngiye esontweni impela kalokho ngiyahamba kanti lo mlungu wayehlale ngimemeza njalo uma sekusesikhathi sokuthi esemsebenzini wangimemezela umlungu wasithathela ngaya kuyena sezongitshela imisebenzi ezoyisebenza endlini yakhe ngathi uma ufake ngizomqala ngale ndaba ngathi bese ngiyahamba ngesontweni ngoba usefikile umnqamu beyibopha umoya wami ngalo mlungu wathi la kodwa iqiniso ngempela uneshoprayiza ukuthi wena likhona isonto namhlanje ngathi likhona isonto wathi uyabona wayesehlukane sokhile wathi uyabona lokhiyeke wakho lozovula ngawo uzobuya nini ngathi uzobuya ngo-4 nayo phela senginika ukhiye wami wasethi ngeze kakhe ngiyake kube kuhle bese ngisheshe ngibuya ngo-4 ngishaye ngisi ngoba sefikile umnqamu beyibopha ngizobonga lokho kushembe ukuthi ngihamba nami ngiyangimazi nomama wayakhuluma ngaye athi ubaba mkhulu wayafikezela kubeshowe ubeyahamba nabantu abaningi laba bantu abaningi abagqoke bemhlophe baziyekidwa uthi sigijime simlandele sithi sizovuna namhlanje nangushembe uthi ngempela lizulu inkosi busisa amazi.
esephakameni. Badala bakhe basezulwini. Angazi noba kuzovukani ukuthi ngikhulume. Ngoba ngihlale ngikhathazekile emoyeni wami. Ngiphambi kwenkosi esephakameni namuhla. Angazi ukuthi ngingajabula kangakanani inyama yamsahla ngenomphefumulo. Ngoba ngilapha ngiye eNazarethe angazi ukuthi uNkulunkulu wangisindisa kanjani. Ushemba ngambona ushemba mina ngagula kakhulu ngisephakameni engidisile ngisifuba. Nginomntwana ngimbelethe enenyanga ezine. Kwangicala ngo-August washaya uJanuwela. Ngiyinto yinye. Mangicala kubona ngivuka ngihlezi edokodweni. Ngabona ngihlezi ngishokwe ngengubo. Mangiwa lapha ngithe ngodonga. Ngihlale ngobuso ngibone sengithele ngivusa. Kodwa manje mase ngiqala sengibuka amahlweni ami. Ngabona ngibanga njengenkuni ngikhisa eminyango ngilako ukuthoba eminyango. Ngingakwazi ukuthi ngikwazi umgoba ngoba manje ngukhankashila nje. Mase ngiqala ngithi ngiyabheka ngithi sengivuvukala izinyawo sengiyahamba emhlabeni bathi cha seziyabohla. Ngithi ulimi lami sengiyashwabana sengiyahamba namhlanje emhlabeni bathi usuqala ukukhuluma kade usufile kwezinsuku eziyisonto wabekwa phansi kwendlu. Kodwa nembeni ukushisa enembeni lakho. Kwangazeke ukuthi uzoya kanjani kabheka bezela. Baze wathi makhanda beyobikwa kubaba ilanga. Lathi ilanga akethatha umyeni wabo amafudumeza amanzi angithobe yena. Ngathi mangiqala ngiphaphama kukhona umkhokheli waseyideni uMandlovu. Aphela amakhosikazi. Uyathandwa nangunkosikazi Mama Sulu. Ngiyaxolisa amaNazarethe ngokuba ngikhulume indaba ibheke phambili. Mina ngumkhokheli wasemqiko. Eduze kwenhlangakazi endaweni ekuthiwa iseMalangeni. Makhosikazi lonkosikazi baba uThaka athola umyeni wakhe. Njengoba nimbona ngekho lapha phakathi kwenu. Ngakabi yena umkhokheli. Bekuthi mangihamba mina ngihlale phansi ngibuye sibhakabhaka emsezulu. Ngizibuze ukuthi kuphi engikwenzayo okuhle kushemba ngoba nginolaka futhi nginenhliziyo encane. Kepha uNkulunkulu ngithande kanjani mangisindise sengingasekho emhlabeni kodwa ngikwazi ukuthi ngivuke. Kodwa umama umyeni wami wethe ekhuluma ehamba emkhayideni emkhokheli ethi bawele empuleni omkhulu bathwala izingubo ekhanda ngoba lo mpula mkhulu. Ekhuluma ngalokho ethi inkosi umqali wendlela ukhuluma ngesimanga wathi makwenza ngoba ungayihambi izinto eyihamba ushemba. Lemizwe yashemba ayihambayo kukhona umuntu ogulayo athi bese egula umphefumulo wonke uyaphuma. Ungaphumi kanti umoya wakhe usahamba lezi ndlela ebeyihamba ushemba njengoba silapha eNtabankulu. Wena-ke uqothwa kuwena unezono kanti akuzona izono. Ngakubona mina-ke ngalokho athi ngoba ngabona ngihambe endaweni etofozela inotshalo obuhlaza. Ngaye ngafika emzini lokwakhiwa izindlu ey'ningi. Ngabuza ngathi hawu ngihambe ngafika endaweni enje. Wathi umakhosi omunye avange ufikele emkhayideni ngathi cha ngikwazi. Wathi semkhayideni lapho kade usukhona. Ngiboniswa ngomoya ngigula ngalowo nkathi. Ngafika ngathi olinki ebona intilo ohamba phansi. Kanti kodwa yilona ithi lalinye ngasinda. Waqhamuka umqali wendlela ngimazi umqali wendlela ngenyama. Ngimazi esithombeni. Waqhamuka phethe iwundlu lemvu. Wathi anginikele ngathi umnikela ngila. Wathula wabheka phansi. Ngithe ngibona lemvu layisenqamulile ekhithe igazi phansi. Kase ngibona ukuthi kanti ubesilisa umphefumulo wami. Wangihlupha emoyeni wami lokho. Ngayithenga lemvu ngihambisile seyisa unyanga yezulu. Ngoba ingihlupha emoyeni ukuthi lemvu inkosi yangisilisa ngayo ngiyoyikhokha ngani. Ngihambisile uNkulunkulu wangipha ngayisa phambi kwenyanga yezulu. Sengiyabonga amaNazarethe.
bese thweswe thina inkosi soyijowe yethu savuma Ngibingelela abantwana basephamini uMagumede lona owathatha umntwana abantwana basephamini uShembe wangilanda ngimncane entabeni zakithi eMbumbulu ngithathwe yilwane ngifundile isikole ngo-1971 kwakunezindlela ezu-3 kukhona ihamba ngakawomalume enye ihamba ngakaMpanza enye ihamba ngakaSikhosana ney'ngane sasesenzi sithi wena ke namhlanje uzohamba ngala sobona uzofika qala ngakaMkhokheli kwathi ngalelo langa mina ngahamba ngale hamba ngakaSikhosana kuthe lapho msengishona phansi emfuleni angibange mina ngisaphumela phezulu ngakaSikhosana bama abantwana laba abanye bangilinde ukuthi ngiyaqhamuka kanti ngeke ngisaqhamuka sesingithathile ilwane ngahlala lapho izinsuku zazi zambili ingatholakali kwathi usukwini losibili umama ihamba efuna nasemzini abantu sekuze kwakhishwa ngisho ingane zesikole ukuthi ngabe umntwana wami ushonephi ubaba wayesethi ngeke hambani nikakhulu baduku kukhona isangoma lapha ngasekhaya esingaseThafalikopo wathi ubaba hambani niyobheka kakhona ukuthi ngempela ingane yami ishonile ngoba le ngane ngayithola kanzima ngilokho ngishonela abantwana ubaba sengasalala kuthiwa wehlala emathunini akhulume nomkhulu ukuthi ngingafeni ngiphi ingane ekugcineni nikobada ngingabe ngisayazi ukuthi ishonile ngangihleli lapha ehlathini kunabafana ababili ababefaka amajazi njalo bengisinisa bethi wantshontsheleni amantongomana sisisula ingoma le yasemhlabeni kodwa kwakuhamba kufika ikhehla elalifake ilokhuzana impilijisi lifake umakalabhe ekhanda liphethe istiki ende edlula yona malifika leli khehla lalifike lithi lingihlabelelise leli khehla lithi bambelela kuleyo ngistiki ngisebe ngiyabambelela lithi hlabelela ngane yami ukuthi mkhulu mina ngikwazi ukuhlabelela lithi nanti lizwi Masihambile sizobuya lezi lwane sihlale nazo zingibhalisela esiletini isileti sami nje sasesibukule saphela kuthe usukwini lesithathu bafika abasekhaya bathatha injenganginikezwe umkhulu wami komalume kamama lenja babefika nawe wasathi sangoma hambani nimfuna ngayo lenja yakhe iyona ezomthola
bangithola ke bantwana bankulu basePhakameni bangithola ngihleli lapho phansi ehlathini khona ihlathi ngasekhaya sephangisani semfuleni ngatholakala lapho ngagudukiswa ngayiswa ekhaya bantwana benkulu basePhakameni emva kwalokho leyo nja ayibangisaphila yabe siyafa uma ngibuza ukuthi ma iphi nja yami uthi uma hayi umkhulu uyithathile uzobuya buyise enye uthe emva kwalokho umkhulu aphindanga wayibuyisela emva kwalokho angiphindanga ngafuna ukusonta egospel ngoba ekhaya kwakusonta egospel wangiphuma nje ukusonta ngangibaleka ngingene ehlahleni umama maye esontweni ngingafuni nje ungene elokhuzeni ngiye esontweni uthe lapho bantwana basePhakameni ukukhula kwami ngaphinda ngawumntwana ohlupha ngiyaxolisa abantwana benkukulu basePhakameni fune ngilande indaba yami ngabe umntwana ohluphayo nje ekhaya umqondo wami ofana nowomfana ngigangile izinto engizenzayo ngikhonza ukudlala ibhola labafana ngikhonza ukujima ngijima ikarate ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi ezweni lakithi mina ntombazane yokuqala sinodudu wakambatha lokuyitatheli sijima emva kwalokho bantwana basePhakameni ngadlala ibhola ngidlalela iklabhu yakadMlazi ngijima kuphehloze Mkhize nomntwana nje babesaseheke ekhaya ngiphuzwa ngumntwana nje ohluphayo engikhonze nje izinto zabafana ngaso sonke isikhathi kodwa ngiyambonga uNkulunkulu wasePhakameni kanti emva kwalokho uNkulunkulu wasePhakameni uzothi cha uzobuya lapho ngizokubuyisa mntanami ngoba ngakulande endaweni ejulile phansi emfuleni ngitshela ukuthi uNkulunkulu wasePhakameni sahamba ngelanga saya tournament iseShihoni mangibuya lapho kanti sengenzele uzungu abantombazana abangani bami uma ngifika la kuVictoria amantombazana amathathu sengaphela uzungu afuna ungishaya uthe lapho bantwana benkukulu wasePhakameni ngabela isikhwama phansi kwasekusuka lokho ngoba kwakusuka lokho engakufundiswayo ngabaphula abantwana benkukulu wasePhakameni bakhonka bathi ngibona lapho kwafika amabhunu eneyifuba engazazi ukuthi singakanani angithatha lapho angifaka emotweni encane ngahlaliswa nenja ngayise CR emva kwalokho ngahamba ngathetha icala ngagwetshwa mangigwetshwa kwakusekhona isentela ngaleso sikhathi kwathi inyanga ezisithupha ngiphakathi ngathathwa ngayiswa eShowe mangifika eShowe ngahlala lapho izinyanga ezimbili enyangeni yesibili wafika umqalo waleli bandla abantwana benkulu basePhakameni ngathi ngilele ebusuku ngiyambona ubabamkhulu uhamba nomkhulu wami ozala ubaba badonsa phezulu kwentaba enhlangakazi uyabuza ubabamkhulu uthi kumede lengane ilandeni lana uthi ubabamkhulu wami hayi lengane iyahlupha wathi hayi ingane vese mayisencane iyahlupha angayibekezeleli ingane mayisencane niqoqe nimisele endaweni ingane iyahlupha vese mayisencane bantwana benkukulu basePhakameni kwaba ngisho ngincamlele kwaba uLesine kwathi ngoLesine kwaba uLesihlanu ngiphakathi njalo ngihlalisele iboshwa idonso 15 years ngoba kwazi ukuthi ngiyalwa kuthe ngoLesihlanu ngezwe ekuseni ngiyabizwa kuthiwa yabize ofisini mangibize ofisini kuthiwa hayibo kade kufika umkhulu wakho la ezokhipha ngithi mina umkhulu wami ubani bathi besifaka isigqoko esimnyama nesudi emnyama neshethele emhlophe ephethe umbrella ufike wathi nefanele uphume kusasa njengoba kuyisabatha ngathi inkosi ubaba wami akwazi ukuhamba ngoba uyethambisa ngezansi ngathi ubaba wami akwazi sengiyibuza ngedwa kwathiwa elungileke thatha ingubo zakho ngathatha ingubo zami kwathiwa ziselondolo zayiselondolo safeza ayi ngaphuma ngesabatha ekuseni bantwana benkukulu basePhakameni Osamakhosi ngiyacela uNkulunkulu wasePhakameni abantwana kanginabo angazi noma baqashulwe ilokho yini imthambo ngiyacela uNkulunkulu wasePhakameni ungiphe noma abo4 kanye noma dadewethu bakhona futhi abangenabo abantwana emndenini wakithi angazi ukuthi yini isibopho sasiboshwa bani ngiyacela uNkulunkulu wasePhakameni usipha abantwana nodadewethu ngoba sonke siqalile kodwa abantwana sina uNkulunkulu abusisa amazwi
yasePhakameni. Ngiyabonga nami ukuthola lethuba ukuma phambi kwenkosi yasePhakameni. Nami ngikhulume ngendaba yomqalo wendlela efika ezweni lakithi enyusa umthwalo uma eya entabeni zomsikazi. Wafika wema endaweni okwabe yabelungu wakhomba wathi kule ndawo kuyothi masekuthetha abelungu kuyoba khona umuzi omkhulu wamaNazaretha igama lawo ubheka izitha zalelizwe ayibonge inkosi yasePhakameni. Wadlula wanqamula wayefika eSawoti wathi mayelapho wathi bantu bami gijimani khona umntanami laphana ozofa gijimani ngamandla bagijima owehamba nabo bafika nangu umuntu emobeni ebulala umama bathi mayiqhamuka bantu labantu wabaleka umuntu wasinda umntwana kaShembe. Bantwana benkosi yasePhakameni ngimonga nje nami uNkulunkulu ngasinda ngaphansi kwemoti yaphenduka kabili nami ibhasi ngayimemeza inkosi yasePhakameni ngayimemeza kabili nemi ibhasi saphuma sasinda ayibonga inkosi yasePhakameni. Ngibonga abantu kaNkulunkulu ifikile inkosi ezweni lakithi ekhangela ngo-Agasti abantu babengamazi ubaba kodwa namhlanje basingenele ezindlini bayabuza ukuthi umuntu muni lobefike lana ngoba mebheka ngala kuthiwa amen ebheka ngala kuthiwa uyingcwele ezandleni kuyena kunenkanyezi mephakamisa izandla abantwana baNkulunkulu. Hawu mkhulu Shembe asingamoni asimazi ukuthi ubani singasho ngemlomo ukuthi mkhulu Shembe inkosi musise. Amen. Yake inkosi yasePhakameni. Amen. Yabingela kangela kangela Shembe. Bantwana bakaNkulunkulu ngalandwa mina kwabamkhosi. Ngikhula ngisenyangeni. Lapho ngihleli ngingaphilanga kakhulu kodwa yaphuma lawo babamkhulu waya lapho ngikhona ngegesemani yakhe wafika waphuma mina ngambona ngamehlo. Wathi masengiphephakeni sengivumlengeza ngafika ngokubathwa hayi lo muntu nayi zakhe akekho phela. Kathi mina ngoba ngiyambona nje ubabamkhulu uthe mangibuye ngisePhakameni ngizofika. Babamkhulu uma seklile yegesemani yakhe wafika iyakhwele ibuko yonke. Domngu yakhwele ibuko mangisePhakameni ngiphatha bambolo babamkhulu mina ngimbona ngedwa. Kepha uNkulunkulu wasePhakameni lapho ngimbonga khona lapho sengihleli ngiyakubabulanga. Mangiyakubabulanga ichanduku ngifike kuyo ukubabulanga ngicela abantwana baba ngokela abantwana angibatholi. Athi babamkhulu athi ithilanga awu obathola abantwana oza nomyeni wakho ngicela nomyeni wami la sifike sigijima sifike siguqa sithi sicela abantwana ubaba sincwadi babamkhulu ubaba ilanga lathatha incwadi layivula lathi hawu ucela abantwana ngathi baba awu ubusisile into yobusisiwe mina ngiyazi kana lapha ngiyange ngokuthiwa ngibusisiwe ngikubonakala ngibemhlophe ngithi hawu nalapho sengifika kuthiwa uNkulunkulu yabapha abantwana uShembe manje ngoku avele lo muntu ngibusisiwe yinjani leyo. Hayi ngibona ukuthi yakhona angizwa kahle bengibuza abantwana besifusile ubaba kala nami indaba lapho angiphelele nabo abantwana amakhosazana ngaphelele amakhosazana awu isifiso singatona hayi besifiso phela hayi ngaphelele amakhosazana phela amakhosazana yalo ngaphelele amakhosazana hawu isifiso sinjani kanti ngiyabusiswa wenza futhi enhlizweni yami hayi abantwana bakaNkulunkulu babamkhulu uNkulunkulu egameni lokuthi
Ngixolise ngizokhuluma ngomsebenzi akubamkhulu osenzekile. Ubabamkhulu ngigibelile ngebhasi phuma eNtanga. Mangiphuma eNtanga ngagibela namazinyo ami eBelulong angivulelanga izinyo nawa nebhasi aphuma amazinyo kwaselala lodwa. Amen. Lakusala ezilodwa bathambula kwamle belungu wena uyobheka ukuthi awulimalanga ngithi angilimalanga. Kaphila manje sekuthungo uthungo ngishepholi ngabuya ngaya ekhaya ngiya kohola ngafika ngahola ngabuya njengoba ngisethekwini yangigaya imoto. Amen. Yangigaya imoto ngalala inyanga ezimbili esibhedlela. Wafika ubabakulu wathi awukazi ukufa wena, awukazi ukufa wena. La ukhona khona akekho umuntu okancama owafa ngemoto uzophila. Eshongilele inyanga ezimbili sijabulile njengosana. Inkosi ubuseni ukuvila. Siyabonga amazwi amnandi esiwathole ebuJamangweni. Inkosi zibabusise. Sizophetha inkonzo yesikhumbuzo yamanje ekuseni ngesihlabelelo sesikhombisa. Sizocela umshumayeli umjoli wakhona lapha ekhaya ukuba sihola ngaso sihlabelelo. Inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele.
kade bayihlekisa yakade beyidlula ebukhayidini umola ngasikothe wana balothayo yabahamba